هێزن حکوومەتا گوێز ئا سووریە بسەر مالên Kurda da girtin bi taybet li bajarokên Til Eren û Til Haslê ji gundewarê Helebê. Ev her du navçe jî piraniya xelkên wan Kurdin li gor du saziyên mafên mirovan, hêzin hikûmetê êrişî ser jinên Kurd kirine û herî kêm 10 xortên Kurd hatine girtin. Dîmenên dema vê bi serdagirtinê ji aliyê jinên Kurd ve hatine kişandin, jineke Kurd li hember çekdarekî hikûmetê derdkeve û dibêje ka biryara fermiya vê bi serdagirtinê û ew çekdar jî dibêje biryar heye li tu kaxezeke fermî nîşanî wê jinê nade. Jineke Kurd bi zimanê Erebî ji çekdarekî hikûmeta veguhêz a Sûriyê dipirse ka û biryara fermî golgor wê û ev êriş pêk aniye. Ew çekdar dibêje biryar heye lê tu belgeyê nîşan nade. وين الامر؟ وين الامر؟ بعد هيك هات الورقه في نسوان جوا انت عم تحط الورقه هات الورقه التفتيش هات الورقه وين الامر؟ ما حدا هيك هات ورقه التفتيش Hêzek ew li kariya giştiya hikûmeta veguhêza Sûriyê girt bi ser her du bajarokên Tel Eren û Tel Haslê yê gundewarê Helebê de ew her du navçe jî bi piraniya xwe Kurdin. Di dema derbasbûna vê hêzê de dengê jin û zarokan tê bihîstin, dema got Kurdî dipeyivin. Kaç hot never hot never. Navenda çavdêriyê ya mafê mirovan Sohr ragihand got di vê serdagirtinê de 200 otomobîlên leşkerî hatine bikaranîn ew hêza got derbasî Tel Eren û Tel Haslê bûye piraniya endamên wê ji her du komên Hemşad û Hemzatin. Ji aliyê xwe ve jî rêxistina mafê mirovan a Efrînê eşkere kir got li Tel Eren û Tel Haslê êrişî ser jinên Kurd hatiye kirin û herî kêm jî 10 xortên Kurd hatine girtin. Vê êrişê jî em ê binirxînin ev êrişa ku li ser ciwanên Kurd li ser gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi taybet li aliyê Helebê pêş dikeve em dixwazin bigirin dest. İbrahîm Şêxo berpirsê rêxistina mafê mirovan a Efrînê wê bi me re be û min xêratin bernameya me. Silav rêz ji bo we ji bo kanala Nûçe TV. Gelekî spas ji bo beşdariya we ez yek ser bikem mijarê we bixwe jî dîmen parve kiribûn û nûçeya wê jî me dabû. Ev êriştên çimanê çima êrişên wisa bi taybet tên pêşxistin. Em vegerin dîroka her du bajarokên Til Eren Til Hasil her du bajarên Kurdanin li bakur Rûjlatê Helebê ne ew biborîn başûr û Rûjlatê Helebê ne. Ji ber wê jî ew her du gund Kurd tenê dû dibînin. Êriş li ser wê gundî gelek jî dibin. Yani sala 2013 dema komkujiya Til Eren Til Hasil û demê tê bîra me 35 kes hatin kuştin şehîd bûn û pêtirî 100 kes hatin revandin heta niha rewşê we nediyar e û hew gundê derdora wan gundê Ereba piranî jî bermayên Saddam Husên êkî pişî tevlî ev kesên artêşa in Sûriyê bîn a berê û hinek jî tevlî digotin lîwa Baqir ê Şîîya bîn yani wek şebî hatê naskirin. Lê hirû giştî bînê emnil am êrişî xelkê Til Eren Til Hasil dikin. Yani her şeyi em dibînin vê carê carek din ev piştî şikestina rejim Beşar Esed a berê û destildariya Sûriyê me Ehmed Şera em dibînin gelek işkence ji diva dubara bîn planên hikûmetê li ser Til Eren û Til Hasil. Ji ber ku me dîtin berî vê çend caran welatî di dawetên kuştin rewşekî nediyar. Kesê hatin girtin derdora 20
جوان هاتن گرتن هر جاره به تهمتی یعنی یا قصد دربی به جاره مدبوط ساعت چهار دیتن ایریشی العالم الحاصل بين در دور بن هاتن گرتن هاوجي بتهمتها انه فلول برمايه رجيم سوري برنه عيني حرد باجار شي كردن يعني هرو تهمتها للثروه بيجن انه برمايه رجيم برن يعني اول الثروه تبقى انظام دوان اي تبلي وبينه بري او لواء الباقي ده بين قبل العام لأما كرت ما شو تكليه وان بتشتري هي او سدمي النهار خازن جارك دوباره بكن وترسيد دلي كرداكن وهريم كردا فالا بكن بخلكي كشبر بكن يعني امزانه سدما ایریشی والا کرنا ور دموگرافیا ورد خوازم بگوهرینش برکو تی گوتن کو او در هری زیده کرد لیجیاند کن أنا هاو حرد باجاروك حمي كردن يعني عرب جسدي يعني دودش ديتنا يعني هاو جكاسي بالي الورا تبن كار ديكتر ناف زيفيان ده لأما أصلي وان حرد كردن وشي دخازن يعني هرو دو داري دمانه زمان كردي حتى نهار دوامه يعني ناسنامار خو ناس تكن أب دخازن أو دفر ورنامينه تهمه جداي يعني جار قصد نهاج دبين برمای رژیم فلول النظام يعني ما دي هفشي السلام ودو يليشي ويبدي كرن جوا العدالة جنك كرن تهاجوا قرتن انك رافيان يعني حتى نها او روشة ما ترسيل سرت العراني يعني هين بردوامة ابي ترسيد كيك خلكي ما لهريم دن الشعب وعمزنا العران الحاصل يعني وقت ناس كان هريم الشعب يعني نهاجي مثلا دبیشن او ایریش او ایریش جالیه هن گروبین تایبت و تیم پیشخستن همشات و همشات بحث وان گروبات کن أري أو جروب عمشات وحمزات تبلي أمن العام يعني بخدها تبلي أمن العام بالنافي أمن العام دكان بس أو جروب راستي تشتبن ليه هروب بالنافي أمن العام دخبت تجبر بيجي قبل السرح حكومات السوري حسباندن بيلانا أو حملة راباندني وقرتني يعني أو دكان يعني هرو أفشي بترسيدن خلقي جمع تشي دكان روش كسي بتقرن أب روش يعني ببينن باشتر به و جبر اف گروپ هردم آمدن دیلانی کی چه بکن فتنه کی چه بکن ناب بری کرد و عرب و تشتدهان اف جی حتی ناب بردم براستی جی جبر کدوان دمین داوید روشه کی وسا جی هبو کو هین زیتر چارچوبه انتگراسیون ده دگوتن بلا کرد و گرن جیوارین خو اگر روشن وسا بقومن بسر مالین کردا ده بگرن به سوج به سبب اوه چه باوریه بدون کردا یعنی اوه چه هف کرنک چه به هف رجیان کرنک چه به يعني هرو اب انتجاسيون مديد يعني خلقي عفريني دردورة حيش حزر حفصد مالبت وجريان عفريني يعني تشون ونهاجي دردورة بيتري حزر مالبتين ايه هريما شهب وجهان سر واجد خابتن وجرن هرو دم خلق دبيسي بيبو او دبيني بيبو يرى العرض الحاصل ما ترسيد اللي وجه دبي يعني دبي تشاوا بجرد شيء بي واف جروب حتى نها بردواما حجتي هو بردواما يعني انتجراسيون آلي كيما وببكرن بدفدگرين ديروكا وهريمي بريداي او جروب انشكدار بالسري خمانه كاردكن بتنب ناف خجارتن جلي خجارتن بناف اولهيه قشتي او حكومه السوريه ابجي مدرسي راستي شي دبي وروش امكاني بيجي تاني نبس هبروشايه ارو العفرينه جنفا ابوري دس مال وملك سيفيلان بجارك دن ان امزانن هاو كوميتا ابوري تاني الهريم عفرينه بي بري شكستنا رجيم بشار اسد وطن حكومه الشرع لجنفا او جروب اساس او كوميتا حلبي لانها جنفا حكوم دكي ودس مال وملكين ولاتيان وحرك كسب مالا في بحث مالا في دكيشي لبيجنكا باجاي جران يعني $1000 حتى ده $1000 كسنا $1000 جي خواستن يعني كسنا $1000 خواستن اف تشتيتي كرن يعني انتجراسيون آليك ديميني وهذا امن العام للسرعه ضعيف به اف جروب الشكدار برماي وان اجريداي اف كسين كون هاد دقرن بنتجاف دكن وك اف هيزن اولا كاريان اف جروبين كون ما بحثا وان كرن
دناف هیزن اولکاریه دا جی خود گرین اف کسین کو بنچاف دکن دوین کوه داری و هیچ برساوان کر جرایه دارن او كاس تيجرتن يعني نظن العرض الحاصل جريداي هريمه سفيري باشور حلبي لو داري نزيك السفيري جهك ضدك في ديفيجن الواقع لو وري جهك مازال وري حمل كاس تيجرتن اجبرج دوتن جرتن دبرن واحد وداري دبن كنترولا كيجان كوميدي اودر امن العام في امن العام اللي مربوط بجروب حمزات وعمشات دبن ترتوبيا امن العام هي زيادتر اول بحق بالسرور اري حتى نها بردواميه وانج برغو او انظامي العارن حمي عربن شينو ندخل طولداني خش كرداد كن ود ريدا يعني سدام يك هو يعني او شينيه وبدانا لبناء الجكداري وامن العام كارد كان خازن الحيفا في الكردابات يعني اب يارين بفي شوازي اگر وصا بردوام بكن وخطريه كي السروي هرم تشي بك جبركو تايبت او حردو الي كوتين بحثوان تين كرن جين كردان او دخوازن و دسبك دجي كوت خوازن جوي درج كردا والا بكن ادوي مجاري هولدان هنكو بتايبت برايادارين شامير نقاشك تشي بف جبو ام مساله چاره سر بچما وان كسا وصا ايريشتكن يعني تشتا كوتي قلتم بسوج بسبب نهار ريدار الشامي دبيجن ام قانون بيرتينن سر عرضي اجبروا انه اف برماي ريجيم بري ابدكن يعني اف قلتن يعني حجاته وان سر عرضي تشتي بنا يعني برانيا خلقي طلعات الحاصل جوان وان لباشور كردستان لاوروبا يعني جسدي بينج جوان وان لندرة العرض الحاصل نمو اجبروا او كونكجيه الحرب لحظه السيسدا وتشتي كنا بردوامه وشكستنا رجيم بشار ووطننا رجيم الشرع جنبا بردوام بينا ببيكرنان جبروي خلقي وي قرانين نلوريه وكاسي مانجي تمن مازنن او كاسين يعني نكون سربست ود درب منجي جبروي افجد منن بخازن دردور وان بتنبكن وحكمت الشامشي يعني بري خود دي دبر كردا بالنظم جدا جو بفيجن ام دستلدارية بقانون دكن دي ام جي وك تافديرن وك مافناسن اف تشتي ديبيجن نراستج بل بتاكيلي مدندري العرض الحاصل هنا ديبيجن ياك جوان غايات وان ياك فرابستينن ادو دي ترسيد دلي كردا اك دور دمان بكنج برغو تجاري كرد سري خرانكن نما في بوباس ام gelekî spas dikin ji bo beşdariya we derbarê vê mijarê de tevlî bernameya me bûn mijarekî girîng bû ji ber ku serdegirtina malên Kurda li gundewarên Helê çêbûn deh ciwanên Kurd jî hatibûn girtin. Quwet be ji we re em spas dikin.